Askofu Davis Gatwa kutoka Elbagon, Molo na Njoro. Asante. Siku ya leo tumekusanyika hapa kuwapatia wale ambao ni walemavu vitu vya kuwawezesha kutembea, hata wengine wale ambao wako na ulemavu wa macho pia tumewapatia white cane. Na tungependa kushukuru sana serikali yetu ya Kenya, maana imetupatia mazingira mazuri ya kuweza kusaidia watu wetu. Pia tunawashukuru wafadhili wetu kutoka Britain, Through the Roof, ambao tumefanya nao kazi hii kwa muda wa miaka 25. Nasema asanti kwa county government vile wamesimama nasi. Tunashukuru sana gavana wetu Susan Kihika kwa sababu bila shaka amesimama na miradi nyingi ambayo inasaidia wale ambao ni wanyonge. Nashukuru sana. Na katika hiki kipindi mwaka huu tunaenda kupeana vyombo zaidi ya 500, na vyombo hivi vitawezesha wengine kusafiri, wengine kufanya biashara kidogo, wengine kuwa na ile hali ya kumpenda Mungu zaidi, maana tunawapatia hata Biblia, na pia inawasaidia hata familia kukaa pamoja, kwa sababu sasa wanaweza kuwa independent ile ambaye ni mlemavu. Asante.